Hello ka YouTube channel na Veho Jose na bon chawin nila pha tunu ni khwai hi an ne khom na mun khat a hen kanau no din re ko khom win elisto pipi chonglui to ka ki motu win ki holim na kan he win tok so jong a hi point just ta chu ute naute hin me me ki holim na kan he hin ama te ni hin pipi na to anam ti le pipi chonglui chu YouTuber song hin he win na mai nagle na pa da hin Voice of America to hin abande inaw no elisi NGO lang a hin na so si details sa ka ki holim ting ol in mo di hin isi chun ka YouTube channel ni Veho Jose tu in ana ba pan ta hit tu na an kani akhom diu chu nunga te ni hin ipi topic asen ta si hi eli sahi in si hi pipi hi in ma te ni golong thu se han ham NGO thu se han ham ipi thu se ham kai hi a pipi thu na se han ham mental health pipi hin to hi counseling center khat a hon ding hin amun chu soulmate cafe lu na khat akom chat lu na chat kho hi jing in na same floor hin same building hi in na hin say te dio pungja Saturday 7 p.m. le counseling center khat inaugurate kabor de hin aji chu yam sumwa hi chapang khangdong na youth so tam ta hi mental health counseling ngai cha hi chu so please uphold me in your prayers to taw na hin gyal daw pi bol di lai lai la hin nangin i pi bola hi chi counseling center hi hondinga i pi tup le doi na nei dan like I said kasi banga chuna mi alumna hase helwai le he no thu se bol tam ta mi na lo le ai zu le sa kingol sa mi choi mi him chun ki pa ta zu le sa ne lo he na na hase na unte nga ya chun ne alumna hase ho so pe ki sa counseling bola ito pe ki ho pi le alumdam te le koi man thu se bol te lo de na ja chu alumna hase so ari ki sa iki ho pi isu alumdam ma he aki wo sa jong tom ding lo le ai ne jong tom de hin teng chule ani am lo la so iti um di ham na so kung nga zo kung som zo teng le ani am lo la so jong taloding rehab center jong taloding we live in a better society na ki pa men nunga khang tha tam ten ta bang cha gel do lo hin na mi atam zon a focus pen hi drug addict ki tan te na either low chang hi han lang dab lo wa nang ipi han di kingol sa na chu tam ta varieties tam ta men na a kingol sa ho bo ingo win ai wang a reason behind ji ho he po win na se ta bang nungel na nei ho hi nunga khangdong cha nunga adenga kitil khom thei ta hin society ada pa chom na num pangen lang at least nang ini piti na support yan say ti how do you want me to support? I want you to help me like moral support for it. She's my best friend, and I want you to draft a script for me so that hingi ana kyo le man kin mi ka honin na nila le vo sa mi tu ta to asa to ban le pinang na du hilom bet thu to changnam ta bang chu I love Sinju. singju sip di wong to ang Zika promised to put us. ka bolang ni hum kya hospital kom tu ti ka Okay, it's fine, whatever. watang ka hung run le ne he jing chu la ka chi pe pe upayum lo jing na ka sip pi di chu pipi hi manipur hong rung le khantong machar nain alodim senin ama hin gari ne khat jong akilem do tain na ta counseling center khat jong hon di hin nunga te ni hi mon pi ta nunga a hilonin na ama te ni hin zo pipi tong chom khat ik horin ta a ba na jon sai kit na lai di na elisi koi ham itiale amin chu eli sai ring amin ta wang ka sai lo ri ama hin ipina tom tile NGO lang ato hin na ipipilang kai ham NGO elis nang na to ko NGO tu laita ka to na hi Center for Development Initiative sa Churchanpur District Project Coordinator ka hi in chi chung chuna jong chun ayo society tu chung galin ha ta ai su bui ji ubin I feel the need to set up an NGO dia chu ningkum December 2024 chun NGO khat founder mi thum ka hi ubin na ya pai ho to kan sim do ubin chi hi tu la ya hi achal jing lai ta project zong ni ta ka nei ubin chibang hi local funding aka bon la yo project proposal PPM chu ka ji lai ta un project tu na he thung jong le
nando thei. Project tu highlight hin bol te diong I hello tam di hin na. Project akhat na pen hi adult literacy program ke hi inna slaya hi nu te ho kum age gate lawa boundary lawa kum 25 khelham 30 khelham 40 khelham sa pau ana hello ho hi sa pau ka hil tu aji chu munzo sia hi sa pau ngen ke jang hin phone a gpay bol di jong le send okay backward hi pipha mau hospitality le jong direction ho ki na symbols sign and symbols abanting le till notice ho jong ko sa pau ngen na hin chi a nu te hon danger ki na jong su piham ku a he di lo na I mean I am disturbed yung the deal. Kolop ya. So let me supplement her. Chị hôn sự in bỏ tay ngay lệ self thì hầm confident này để cho ai lệ khai hết lâu rồi lệ luôn nêu inferiority complex kinesian especially aiming at na confident to him for maintain a ding him I really appreciate sina ding cho diary and like she have mentioned local funding ahi na foreign sponsorship lo lai ahi ya chu e hon dong pa ke pan kom hat na ale at least local funding hina hi cha ko na hi foreign sponsorship ho tabang muna thai opportunity umang. Yes tua NGO hin foreign funding muna ding ahi 3 years nga ngai hin na 3 years ka so ima sa bolo wa NGO chu sanga local academy well wisher ego le loi de pai koi hami na NGO ka support no me hipi na bol ham pia an sei phat ting le chia hi diary ho bang hipi zia amon an nei kham khama support an bol zia ein nu te ho bang chu le kha sim ani ho chu na sum neu khat incentives hipi zia kya chu program chal ho chi ikhat yo hi talk show zong hi pun na just admin ka ikimo ho lim thu hi in na talk show zong hi puin interaction i ma cha zong hi pun mo a sa thei che khu crispy ong hi ka bo ingao hin na chan me chu khat ve na cho bai ni pi ele na ikhat hi hinsai kit di lang mi aka khat hin ikhat ke vlog a khat le ni na zawa ko na hi personal la WhatsApp through ham alo le Instagram mangkin ka zabe lo pi chu follower long kan nei lo kin no mi ka kin ka follow 47 ham khat ya follower khu 2000 izan ham khat kan ya Instagram to ke chep lo na Facebook la ma pp hi educational background ti ho na nang nasa pau tho da next and hen nang ipi hiong le in dong dong personal ta cho awa ki chun e te ni chu nang nang le na pat ne hi ke manipura pat ini ki tek swang chu te bangai ki close lo cho na to hi ngum ko mu le no rabi ka te na u cha banga ini ko mu ni atuya lom na ini ko mu hin na education background hi ita banga na hung ki pat na ni iptm chom cha inside di te ma education background ke postgraduate ke he na with English Nadling Texas College and then Nadling University. Ina childhood la hola la school ana na kaya IPT English se ai lo le mi ka kan spoken English zilham ti jong na alo le chwa tabang ho choi hil chi na ka in nei ta dio. The whole Panjang ahin it is parent district under Ativan subdivision ahin. Thang kuneo sa ahong sayong kahin class 7 jan kahin sayong class 8 na kunachu pertaining Patay po win ka upahin na to na hinuha di mapura ko siya po ano. Class A na ko na post graduation dyan so di mapura. Marcas, reduce your volume. Ale nang spoken class ti ho English vocabulary jil na di ho tabanga spoken class ho na raw kam. Kazaw kalo biya biya truly phonetics kalay na. MA truly literature kalay he. Self taught ko biya. Pati ni na pi momong hin na. Elisa ile to hin ho mi thum na ki thu hin na. Tun e te ni ke ton tan na loi te ni so introduction bolin lang aban le ipiti ni ke bai ho danu na sam khat in save ban. Tua NGO ka pudo penu ni founder ni thum ka levin ke khat ka hitan abana hi e Jacob thangin se ho kit athum na hi e le meaning domin ling tau thang a hi e tu lai ta dinga ke hi director ka hi in kaloi te ni ku manager a hi e aban ting de ka ti mu tu lai ta hi mi se gi ka hi Tim hi mi se gi na ala to hi project na nei hi ipp pen ham o azwa pen chu adult literacy program ka sai ta hi ya achan ha lai ta na ku som ka chu do hi in
Kuso mahi. Ale khosom na chu hiji literacy program chu aku khana bol pi ham ai lo le community tabanga school chapang school kai tabanga khu na bol ham aku khana bol ham First ahi ke kon ka target uhi it will be very achievable abanting le a result oriented hi ka focus pe no na siya hi no may som ni bo ka focus suba kusom ni khu khadahi no may ni ka hilo silaya ahil ho chu educators ka tiuba amo ho hi school kai chapang reibana kai jong Churchandpur college kai jong Saint Paula kai jong Don Bosco kai jong na amo ho hin aku sunga no may ni chu sa boluba lekha hilo na sa paw hilo hin si 3 months course hi in thathum zo le a result mi khading si pharong le chun Instagram development horizon azong nanavet jing thayo abanting le a second project tu lai ta pen very interesting and many of you also will benefit from it sanitary pads distribution ka ti din ti hi thakhat le thasi le no me mi zakhat in free kisan diu chi kum khat sunga hi tu lai ta nani no jong nan submit jing thayo ipaw me na chilaya param jong an mu thai di upaw neo YouTube channel form chung ki ko in format chung nang mo na details chung nan submit ole you can also avail the sanitary pads every month for 1 full year ki pau min na project gu chu adult education to sanitary pad chain na ala sumlu na dingan changa hi in husung khada oza ki tan te zilkung na mi ni to adult education English wa na hil sa ho chu a salary hi aile government funding jong hello alo la foreign sponsor jong hello na ki manage thai tho na wam alo la iptm local na ni na support tho nam iptm a ha dan thil khat i bol ting le chon anop na jong di a ha na jong di hin na aji chu ozo hong chu atam la hong chu thil chu mum ta parmana chu iza ham ka chu hin pi te ngai kit ding hilanga income koi ma chanin ki thu pi lo le chu kit di lo di hin na in between chi ka he ha sat gan theina tu no amalin se tu lai ta hi oza som kan he yo hi in akipan tira ki azong hi support aki hamu in kilpa na bolu be ti well wisher ta min loi le pai ho song ata me chi ha tu mun ki chi tha ding chi ka hi chi program ma hi fund mu na dinga mundang NGO ko ma ki dong ding hi na hi ta local funding ha ki depend thai lo ding hi government a ku ni an na ban ki le outside Manipur NGO tampi in ground level NGO support a bol jin cha project proposal ki bol ni in si adult literacy program hi NGO ahin lai sia macha jing ding ahin ki pau min na team ho to na alo le na member ho zo se na bon cha nung khang to win lang na pi ai le kuki sate chi hi ve na kuki sate ki dile khaden tha do khada du da be sen chi controversial tam taw mi chu sai da taw tin na ipi le kuki cha chu i so ke win ni edal nagaland na uman lang Burma umin lang Assam umin lang Singapore umin lang Manipur nong le na kuki sate hi so ke win adi asai dinga chu Nagaland Assam alo le Manipur North East hading ha mi tam na pen chu dom chu hi na tila chu majority chu Manipur hi na thisan khat hi ve u cha khat hi ve la nong se ki khan thei pu i ha mi paw ke bang ine chau jong ke bang nang ni nu ta chun ke ka pan yo an ke teng the e ke lo khat dong ku i ke ho wa le hin family circle na relation tho hin dan tu in sunga jong u cha tam ta ki ping la jong chu hin dan ke bang lo kha chu agwas pelum kha cha ki wal sa jep jong go kha cha wild jep jong go kha chu character chum chi hin na ale Manipura ku ki cha te to Nagaland na ku ki cha te a ki hit na hi pi namuam so far wow I don't think I'll be the right person to answer this question kholo pi nang ma conception amazing but okay humble opinion na ke lum gele hile Nagaland abang ko mi home ze long ni na kicking ai in and then we all are under the umbrella of cookie na asna ko paite simte gangte vaiphe hilo le adang gang omin na hon cha chu cookie ze ngahin ki jam kicking ai in hilai ka hun jawa bo hi achom ilu jang kai head achom the sa lang deng te hang lang deng ho ki ki na jan hile le incident ho jong ji ga te na hi na zeng in iki hit na chu hi ale Nagaland na cheng ho ko aki pun formin aki ngai lu in la ho jong ki ngai lu man te bat ki pun form ho ye ki leng form the la na unity form ho in
sapa very simple unity is strength na united we stand divided we fall di ba ngaji ikiken tel te lai la chun le kita samde again na pam khom bang hi angai mo ye ki pau min a hi le na tua mi ka khat jong lung dong tong tam tau me na US pa da hi ta bang opportunity na mu he na koi thua pa na ham ipiti hung ki pa na ipiti hi si opportunity hi nahin mu ham na ale nana to dan kititante work profile hi itabang ham okay TCN network talkshow abang chu kana sen ka na kana to hi him Voice of America hi kana hi kalo na hello azang ko ai mo po ye dilai ko hum zawadi party Paula boy ni sel ama he was also I guess that current cover show na lalboy ni sel ti cheng ko na pa kham rengkai i asam tol thim le ta na ka het cha ka het cha i aman approach hum bowling pipi eho Christmas on ki time na eho nong ta like thanum ta Christmas tinga i go jing lai wa ku isopi ule na ga sam ho IDPs na ama ho i biham thasit ai really fa kema di wa he mo he documentation na mo hi kiman sa dan hi nung se ta shooting me wo bi ham ti na ni ho ho ye ka ti na ji chu I've been doing this prior to the conflict ga ma sa ko na zo jo ki ho short film hello ai video ho ki se mai so I don't mind doing it ka ti na without a second thought I say I'll do it so I let chi Voice of America ten holding a in yang se wa he na he was in a mo ki ho na do so I got a phone call from Washington. Through one phone call, na. People na here. In case of media talk show, I have my own talk show. So the channel was unavailable. As in, not a phone involving. Congratulations, you're selected to be the correspondent for Voice of America TV. On our birthday. Yeah, that was my birthday. 24 December. We were just about to, kick out gonna know that go my dog all na so which is something I'll always remember na a moment to cherish forever again what was that so I was distracted anyway yeah kakipain ahile nang kahintong inji mitam ten 800 na government job ham it's a American government sponsored media house ahin na government job tingle kin kana hepoin kahinto zawahi newest member kahin na ahiwanga chu kina to hi ahoy pen asang penin ang ni session recently ki pa ko zong ahin sayorin chi pem ikingai lu naw get sana ahin na ki apa pang tha pen kahi bang kana to chu abe hoy pen view tam pen ahi je chun amo ngai lu zong ka chang kin chu zong le tulai ta ahi American zong administration ki kala hin na Trump abela power hum zong kinai head so carrying job tam ta hi amazon ipipi apo la hi na to na zong hi to ma chu tai dali ma lai ta hi ta zong ka ngai sa ki na so platform ni na chung chang I boy na thu ho ki se je hi amazon in kia ho bin ya so on komzing din please keep supporting na thank you ki pau min na tu hin ngau tin in zo le Pauline zong hung ding Henry zong hung ding tu nya he kanau Rebecca din na ko hin na actor jang boy vai pai zong ni bon cheke wa nuwa gol hang mel hoi si se na ni khom diu he a hoi si nuwa tha nu bu dia ko he si nuwa tha nu he adi me le hoi dam mo jing no Tuzan hospitalized kahi dinner ki te hospitalized di te ma he lut ki di hen ipile ki pau me en nga pho tau te na me wang min tai ka NGO min hi le we just decided it will be embrace counseling na yes embrace teaching ai le at least can explain more kingai kho na hi no zo idei lo tam ta je na but you can't change patin ni te bang mi man and sin na
chi ka hinong tupoy mau ka hinong may kiti taylo na embrace who you are tita mga sa embrace your flaws. Embrace is another word to accept. Acceptance. Accepting Acceptance. Yeah, so counseling ako nga so ay ko himo na ne lumna kasi na ne ho umdi na so embrace bola accept bola kasi sa overcome bola din na yeah so ka NGO min so embrace counseling hin once again Saturday 7 p.m. le so make it there officially launch ko bola din please come and be a part of it. Kung so kayo te ko tabang lunglay na nei thailo ain ko ki pa thailo ho ta sa lagawa khanto na hi inevesai ke tao hin amaten hin nunga fal ta hiwan in ipipi bolam pi ho zo pi ko lo pi ako poi kuki nam pi sunga dinga nunga kine pipe nom ta hilonin conclusion ka se de pipi ki muzena za ta tan za ta ngai lo pi ti chun an to on hi za ta chi hin en ja tong nun jong thilpha a hilo le i so ke win na nute ho lekha apha cha na simman lo ho hirna kichuna a hilo le ta salama khanto mata na jing ho ni focus ho nam ho to loi ho pipi yong hi america pa na he ama he a che chen de america ho mo jene yong ka he Kukile na bo ka chen de kukile na bo ka chen de ko le dik nei ipi le ka youtube channel na ve ho zo se kadam chim yang